Raure. Still on TBT. You see, wakorogwe kindu mundu atamuragirwo wega tio primary na comment iria wandikagirwo ni improve your handwriting. Eyo kwaja rugongori ni yari icio muno, a serious one. And you see the issue was even stationary. Tondu kwe andu mathia nathari yothe andikite na ikara. Ona gweciria mwana part of the admission requirements ni mukebe wake. Yana ikara. Dark ages. No, there were dark ages. There were no multiplication tables. Ona cia ikuĩte cirio. Tugatwaraga mbembe na mboco. Mau nĩmo mathabu. Actually ũkĩanjĩria gũbundithio gũtara 1 to 10. Yes. Ũkabanga mbembe 10 na mboco 10. Yes. Now that was integral calculus. No, twathoma na serious. And you know, the problem was the exposure. They had to bring familiarity. They had on it. Ora yo, caro. Isi ne bebe cigana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aya de dia isi ya tigara cigana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kwa wo isi de dia ne cigana. 1, 2, 3, 4. Kwa une kuga tweheria ki hari ki 4 16 6 minus 6 well unaro skoko ri na mwite mania na kawairimu na nyayo nyayo ri ero skoko ni oyende tondu it has a pattern ere ge jiro chi ne ahana na tiri kawairimu ne kahana na ki and then to look for a bigger one. Nande kwari no Yes. No was even better tondu no ni nene. No na yori ni yakoragwo introduction stage tondu no it was for beginners. Advanced learners. O downgrade to serious. Wabagia na nene ukanyiha. Wale yele unakifoso kia noe. Getugu. No gioni kire dranyithira hau hano the system would write you off. No, system ni amenyaga atiriri. This is not your calling. Here we have a mountain. We have someone who is a quarter to. Aka ni kamulima. Mwana uri gigithomo he ngo cia 10 iraga. Hega veruka. No, ithano. Ugatara igoka 16. No, they're called what beans? Not butter. There is a name. And they are not very common. They are not very common. And apparently understand they never used to be a delicacy for the rich. Or so I hear. They were considered an ingredient of poverty. Back then. Yes. And now kwa ni gimuthe gituika ina nutrition value ya iguru. Yes. Lewa mahau natha riri. Wathie riu skuru nene ri. Yes. Ni wa introduce o kindu gitagwo fejo. Pencil. Yes. Ne tondu ba wagiri. Ticiana nyingi rugongo ciokagirwo fejo ngima. Acia. Yes. Fejo ni ugurirwo yambe igayanio into pieces. And a very small piece to start with. Tondu it was a guarantee you will lose that one. No rite. Kana tunywo ni mahi. Ndio ni mahi. Fejo no nginya ngiaunirwo. Yes. Waheo piecemeal. Dwehoka full resource. Na nginya mahuku. Yes.
ibuku atinagire tari ari akirini thate tiwe kaunwo meri yes ukamba ukandika nuthu waihuria nuthu iyo kagira nuthu iyo wengi yes it is economies of scale yes kayori kapeju some of them when mama gutema ndemwa at a very early age but most of us tukiwa tukinya 40 bado nĩ twandĩka somewhere near mwandĩko nĩgetha nĩ ũndũ wa ego boost rĩ ndweragwo nĩ ũrandĩka ũru wĩragwo ũrandĩka ta ndagĩtarĩ kana ngũkũ ta ngũkũ ciandĩkĩte yes ta ngũkũ iteremire rĩu wakinya class 4 5 rĩ nĩ wa introduce agĩrwo kĩndũ gĩtagwo the fountain pen karamu ka rangi yes kau kare kuma 4 upwards na karamu ka rangi wa introduce rwo nguo ciaku cia baika na blue nĩ gũcitĩrĩria rangi yes and there was only one brand of ink that stood out etagwo quill. It is still there a quill to date yes nĩ kwa tũngĩwe rũgongo itwe tukanagio pigment ta mahũa makimagwo yes no akimagwo mahũa na ngirithi ya ngari twari na chupa cia plastic tunini twari rĩu economy yake ya mdogo yes rĩu kũringana na mũtario wagũragĩrwo kĩ of course rũgongo cinge magũraga inki ya Pelican wewe ya chupa ya ngirathi iyo ti andũ aingĩ makinyagia bana ona tiga gũkinya no one used to stock it in the highlands iyo na matuka ma hĩndĩ ĩyo hapana iyo na andũ arĩa aciari maumaga rokaigua mwe arathiĩte taũni nene yes actually ona andũ aya makamaga marori ma China rĩ mamenyire wĩra ũcio na ũkamaga rangi wa tũramu twene guceria nyoka nene atatagĩrio ũguo nayo kagucia kandĩka noti na drops igĩrĩ nĩ ciathiaga kũringana na karamu karĩa wĩna yes of course kwari tu ikiro kwari tu hero na ki but there was one common one it was either red or blue or green yes karĩa kare na bete one naro nĩ maruta bete ĩyo ĩgakwa makara-inĩ gaka kanini nĩwonaga in future nĩ ũgekĩra bete nĩwona wĩrute gĩcũhĩ tene na vows na kwĩna marĩ ya tube ya karamu kau nĩ tube ĩno yakoretwo nĩ airtight ndĩngĩgucia rangi rĩu ambaga kũhingũra cethi yothe nĩgetha wĩkĩre karamu kĩ rangi icio rĩu nĩ ngari iria itanyuagĩra itangi yes ya kabũyũ ciana ciabo ona rangi moko nguo kila mahali bagi yes na karamu gaku ũngĩekire mistake yes ũkagũithia buro-inĩ ũguo kwanja kagũthe thĩ na mũthia wa kwandĩka ica kaibote kau nĩ kahurũku atũke kathira yes na gwĩ tũramu natuo kũringana na tathi rĩa ibuku rĩaku he iratathi rĩa ibuku wathiaga kwandĩka ũgũcoraga raini rĩ ĩgatuĩka kĩndũ gĩtungu iyo na mabuku nĩ marĩ quality njega na njũru kwanja iyo njũru nĩyo yarĩ nyingĩ wandĩkaga page ĩmwe ĩkagomania 4 quality njũru nayo yarĩ cheap it was cheap so nikio yarĩ very widely spread it was affordable by the standards no rĩu kathuku kwa batari kau gatiakĩragia rangi ma low quality rĩ na icio cikoragwo bypass ona ũtandĩkĩte waigĩrĩra karamu ũguo ũkĩoya ũcorete sako aguĩte rangi na agathiĩ page 4 na thĩinĩ rĩu
back in the days naka mutugo kau kana that kind of thing ni ukite enyihite over the years ni wakoraga people used to walk a lot gutembea na maguru kindu gito mobility was a challenge. The one, Quishagi, Italy Kura Ihu. You know, there's a time this country was very dark. Toto Muranga, Tikilomitona Magana Mary. No, Muranga is 100. Actually, the farthest corner of Muranga Kumana Irofi. Yes. Yes. Just about 137 kilometers. That's my point. Now, 37 kilometers from the capital, no Akorado, you Matio Nagari. On a Monania Kinyakira 6 years Gari. Yes. The mobility was a challenge. A serious challenge. Faragutiari. The most commonly used means of transport was foot Subishi. Yani kutembea. Yes. Efuara ya maguru. Ni mahewa mamaki? Makinya. And people used to walk more then than now. Nono wako ragariri. Kulikuwa na athari za kutembea. Manake zilikuwa aina mingi. Ni wako raga aidha oko ni mutuika ni kundu mutitu. They are the dangers. Nyamu cia githaka. Yes. Ni wako kindu geto bad weather. Yes. Ona gutembea ni ku affect ni bad weather. Iyo kwaja ni yari risk factor. Tone he bura mwera go eno ya kimera yikiri. Niyo yoka na nemu na limunia. Ni wani mwona go nemo je mokorio. Agandi. Mwathi kinyako. Twabishika. He, nemwe kinya. Na itureu. Asoka imurarere ndona mwena mwana. Halo amukaro ka thibitari re. Darere rai. No itere ni kwale kinya ikomberi agedi. Okay, that is tene. Ikomberi agedi ni gatene be. Ni gatene. Ni tene be. Ikomberi uri aforiwo. Ale mari soka makinoga. Lulu akora andu ni mararagira. Now this is not as common. Okuraririra. Yes. Everybody we want ne korarira andaririye. Wakiathienga ayo thama. Ano matiaragira thiku ici tondu ginya element ya trust ni yagire. Riu nakuo ni kwagire trust issues. Andu no magicenjia magitiga kwihokeka muno. Yes. Tena ne muokira mucie kwanyu. Mukarigwo aya nĩa. Tondu inye kuraurire thaa 2 cia utuku. Murero it's your time to go. Kumbe ni akorino akina ngofu maratukeirwo. Maraerwo mucie wanyu niguo kuri akorino. Maraerekia riko. Kurarira waragirwo riko. Itwehoka ngoninge nyumba nene tondu your intentions were not clear. Kurarira ri ni urekerio kianda wa riko. Yes. Guthereruke. And you see riko ria riega tondu riri there was fire. Uguo kwina korugari. Tondu gutiari beddings extra. Ciao. No arirwo kianda no gia kahua. Na wagia munyaka muno wonerwo ringiti. Yes. You are okay. You are okay. Ona ringiti ne kaka. Timesie othe. Ni ikoni aria gongo. Bas. Waumbira maguru ri. Na riu tondu kaingi mundu akirarira you had no option. Yes. Waugaga we bora wone ha kwirekia. Shelter. Yes. You are okay. And you know you're in a stranger's adona toy. Yes. Ukamenya ne ithue. Orio ne inyue ma. Ukamba gwita burukia. Makaigua tamarahugia family cianyu. Na mwiko mwena thoguo ri. Ni ona ondo cio very taxing. Aka delegate rao. Baito guo. Nyokwa. Toria kwa muthuri wetwa Muisiraeli. Muisiraeli uriku. Murimo wake iria ngoro. Kundu gwetagwo Marumi.
Oh, muria marumi. Okay. Ako ni gwa federali. Mucio ucio wi ngumo muno. Turi arugongo riu. Muthuri ucio ni ndamui. Twatukirwo guku tuthu. Turokite kuona sister itu. Riu hari atumia niho haraihu. Riu twaua handu ha gwicokari. Turie kana hihi he andu mungitua gokerai. Ona kene muthuri wa nie. Yakana konduite awa. Yeah, to give you a love truth. Yes. Koge accommodation. Na mweta bolokia wega. Mugekero accommodation inside ire. Na mwetherwo ndubia. Yes. Murute heho. Riu thoguo ri. You know, you will feel very uneasy. Ucio ndona atoro. Ona muthuri waku wa muikaragia kamura riu muthuri. Weciria ni ndaja guturuka. Riu nä tå kwaria rå cinä gwathererũka. Yes. Nä mwararagä rä ra kå ndå na gwä bamä nacio ciarä na kaå ndå kau gakå rarä na wa poor in planning. Very poor in planning. Waigua mwathi kå rå nao makauga gäkä nä tarä twakoma kå rä andå wega yairwo cabaci kwene må ngä aroririe kå ndå kwä na opulence nä maigua wega må no nä maigua ta må ngä extend your stay. Yes. No må kona rä u kå u nä kå abuse. Kå u nä kå abuse privilege nawe wararä rä ra nä må roke kwä ringaringa tene. No, ngå kå ä gä kå garä. Yes. You should be up. Nä å ru må no andå moke kå må ringaringä ra riko mathaa ma gwakia mwaki me makinyu. Yes. Na nä ndå aheagwo all access. Tagi yaku yarä riko. Ndå aheagwo all access. Rä u amenity imwe årarä rä ire rä. It was pushing your luck too far. Kå imagine atä nä å kå heo thamuni wä thambe. No, that is asking for too much. Na mbavu nä wä ringaringe rå cinä tene. Yes. Magå the gå thä re macokerie ngatho thonga nyorotha. In fact gå yå ka gå thererũka wega rä. Yes. Gå gå kore bara. Gå gå kore bara å thiä te må no itå ra rä u riguoe kå rä andå maraire må no thaa ĩmwe hau å rahaya kwene riko na andå angä må no no acå ke atä mo nä mamuå kä ra tä ruge cå rå abatiä gå kä ra tene. na ndå ngä a ningä ndå ngä athire kå rarä rä ra kå hoya å raro wä må rebi. No wä må rebi we rä u we nä wä tindä ke thiä wethe rä u runjing. No kå rä a rebi mararagä rä ra kå ndå no nä kwa må thuri moyaine kå ndå moä kaine må thuri wä na concern ya atä å yå rä nä kå rä arä kana rå ä nä rwä rä a gå kana kä ng'ang'i kuma rå ä rwa ihå nä rokia na kä na nä kä ronwo kä anda kä rä kå kana nginya mä gogo akamenya njå nä å rä a rå ihå rä te rä rå kuä te mä gogo yothe. Koguo tå tingä riski må ndå å cio athiä akuo nä rå ä. Rä u no iga wakä rä ba ndå gå thiä ndå gå thiä tå gå thiä å hana å guo. Hapana å kwä rekia haha wä rwongo matitemanagia atä mwä må rebi ndå gå thiä å hana å guo. aka insist nä agå thiä au hapana ingä ra kothi å hana å guo macia tå tangä enda kwaria rå cio ningä gå gä tuä ka å raumire gå kå ragwa rå ä rä å kwarå rå ka harä ha mwanake witå wa wä ra wä kå ndå ngä rekia må thuri ta å cio ndaheagwo riko tondå wä må rebi no å gucie må hu wä two ugaragare riko umuthiri. Nowadays you not allow people like that. No. Stranger. Ati mamuringaringira mumere karibuni. The house is open. No. Ria ina mukome. It doesn't work like that. Will house terrorist. Imaramari. Yes, na itoi. Na jakaracia maitho matune.
ũrĩhagia ngiri 300 star 420 hash ũgũkora box 3 hau cagũra box ĩmwe yacio mbeca thake na kuma ciringi 50 nginya ciringi 1000 ucoke wikire pin ya M-Pesa na nitugire kuriona bonus cia 20,000 wega ta proper andu no mararu makanya ndagika oh yes ngira uguo kaigwa mundu na ngiri ciake 32 ahoreire yes ugie na ngiri ciake 94 oh yes ugie na ngiri gana ri mbeca wega proper ni kuhura star 420 hash yes mwalimu witu wa kila 7 kule State House Primary School ri ni andu mira githota kiria kinene kia bathi thank you Mrs. Washira thank you so much and of course impacting knowledge in us we are forever grateful God bless you mwalimu asante sana oh yes na that 3 ndio reure growing up you see he muthuri murata bitu muno na ndonyitagirira ginya maudini maria twena matwira asani wimba fest na maria mangi wito murage wake wa modern furniture no yakiwa furniture auga murage wa modern furniture Pacific yes and he's a blessed man ni akiendagia you know edge furniture he's a good man murage yes maudu mamwe tuona ko kwa murage wa modern furniture Pacific ri kiria gituma mundu eihurio gathie kou ukauga murage likiraine nori na dirauga semi ndio kule semi likiraine ndikukaga ti semi furu likiraine 7 seater ndiraigirira ki ni ule tureretwo na mathina maria twana kona mutugetha handu mundu agiuna ki agiuna iru tiganya kinde tondu goikara likiraine tikuna iru we ai eri ko no goikara ona ni gutamburukia iru hau ni gutamburukia ndo hingura no kamikomera uko na kwaja TV uko ni mount to ruthingo-ini ni mwaigana na yes na likenya nacio ni cienda mundu abambata no ko ni wikinyirie ki mondo no space ni da space sitting here ni no sigani ta davte the joint kana ugakuraga imwe ndingihinguka so ni buroketwo ni kindu kingi ni wahingura imwe ri riu ni wa seal sitting izweto ekura ri there were very few homesteads in the rural area ekuria DB kwari na kindu kingitwo sofa set amwe twakura twarahuka na twagia miaramano nithu twacoka na mucie kugura ke sofa yes todo we urioreretwo you see it was as basic as this aremari na metha na metha icio ngacia ina club mentality to yako enda ihu ya na kilo sina tabu no ne mafundi aria mari kuo hindi yo ajere muthongo agiokire ri agiacirie mwe counter na metho yako ejarie igatumirwo sturu seti ya koro sturu ici 6 aria mekinyeria bia maatumirwo sturu cigana 8 Sikaguthwo for Maika ena ihua na for Maika ondeiagirwo kindu kihiu asa pana yes leo thoguo ri well there was not much difference between you and your father tondu kireka ne kumaki yake na kengi athire oguo for Maika hane teronu kari ni mwahoranagirio ni akuhorania nengi itari nyambuku tithogu akunywa hau igwa kana mutarurire gutho yes ruo kageni ri wamenyage ni afata thituru icio ciigirerwo gatambaya which was a very useless gesture ugathire kundu ageni wone thituru mwarirwo gatambaya keho ka mauthi na no gakuneka kiondo ri yes no gakuneka kiondo na iria waikirio riu acio ni ageni VVIP yes
never mind goikarira guo giukira ne karo na makiumagara waiwa ne wangendo yote sokeria gitamba kia tae fungo kia muhuko wa thutha nä kä ahukaga gä tambaya we må thuri werairwo stage na gä tambaya kiene kä nä gä akwa my sister må kå maneana mwathi anduka må kä we tambaya kä anyu. You see the other people there were homes that had no furniture. Zero furniture. Actually, nyumba ri tractor ya nyumba niyo yarutaga gitu. From the structure of the house hakagucio githingwo hagakirio ki bito na ikejerwo thi hakaru mithanduku iria ina smooth end iria ta ina kiria the knot is called what gudo ikarorio thi riu ha smooth ri that is now you are recliner itare na huku. Yes, itare na huku yo riu yo ni recliner yanyu. Yes. You have no furniture completely. The only furniture you have is a bed. Wo ko ngene muikarire yo. Murakaria nyumba. Kana to me form to hot wari ho. They came in all sizes. Ni twagura gono to ni twari riri. Wakora tukunikana irio mukoyo. Tuonaga kira tukunekanirie ta non-stick na sizes kanini kanene kiria kinene muno within that arrangement. I think yari 4-seater tona kio kiara ihe muno ne kia na issue na stability na no na furo ya nyuti even. Yes thonde kire gutikire gukoroge na itecio mwangurari. They used to be the color of wood. Uria paini tosi haka go in polish kana bani. They were just raw timber. Ikaregerero haho guo. Kuguru mweno ya nake. Na mweno uyu. Yes. Mwasi inyia we gadue cia ruta ako buraki. Na ikanyoroka. Mwasi urara na guo. Ino akoraga te kanyorokete. Nagakaira. Kwanja kare mother oya akari ikori. Reka ukena activity. Okay. Actually, that was the busiest. No, that one. You don't get the kid ever. And there was a reserve yado keu atare kuo kia rugamagio ruthingo ini oka githia gatia gatirorio ruthingo ini na akaigirwo. Yes na inywe ange mukane ori the 4-seater muraganire ho kana uikarire uru ikarire were rumwe. Yes eri mokire mwena uri ungi ni wekora watuka na mabosho kana ukagwira gacaũ to ni karehe oriko ni undu wa heho. No, that is the only furniture some people had. There are some people makurete, they have never sat down makinyira dirisha. We were literally down to up. Yes. What do you call it? Sardine paper. Na kio kiria riu kia kararia maundu mothe. Yes. Giatwaragwo Njoku. Njoku. Gika downgrade o maguru. Getha ke increase ke stability. Total ground clearance low. Riu kihana Ferrari. Ekaruto space ha. Ekara ngwa thibiri.
And you know, people had become experts how we can write icio. They would even sit on them. Matatu in motion. Kwaja bika fuire cia hamari. Yes. Gite kiari bench. That bench. Kwaja yana yano reu mathiko. Waikaira bench icio na bench ne cia thimagwo ngari. Cia thimagwo ngari cia kwa muno kanitha. They would fit. And it was one car. So they knew the dimension. Waigua maurete ndare magundu. Of course they were the demigod family. Maguraga ite kiria kia hana skeleton sofa set. Kia bau. That was skeleton. Kia mukima. Na bako ura kiu. Weteire pe pesa cia cushion. Ewa bako ura skeleton yo nyene. Yes. Ikaba ekaigwo nyumba. Na ndo bako ura cushion wa gura giti. Habari ugutumira gitamba. Gitamba. So that you can hide its nakedness. Remono umethana na irofi. No ikaragira hau werekereirie. Okay, where the landing was not smooth. You have landed on rugged terrain. Aywa. Do kaywa. Oi, sorry. Getire muta. Na muto wa wona guo. Instead, ya thoguo. Agora go in faces. Yes. Akora ritarire kahua kari ho. Yes. Ukona thoguo ni umagara. Ni okana miuto eno. Okana miuto yohetwo na gogo. Na ba uke atari cushion kitondu. Atari kafa. Urio muto mutheri. Muto cio waja ile uko kuna necessity kafa. Wajia riu kuninwo ni mbia ta ndarwa na nyau na ihe. Yes. Curiosity ya ihe. Ihe kiria ciekaga ri ne matiota ku separate meciria ma muto uyu na mugate. So their wild imaginations and fantasies would propel them to taste. Tanuka eka igwa ndira tanukeka. Ndio makinyire kuigurira kindu gitwa butterfly. Umanye butterfly ri. Kura butterfly meant one thing, that you have a house that has no basic challenges. Tatotabi. Todo gogo ni nacho cingeigerie kiu gite. Na iko munyarira. Gogo ni da. Manyeje meho. Ginya bea. Yes. Bea le ka tondu nyau na one aciaragira ku umbu. Let me tell you. Vaigira kwa murage wa Modern Furniture Pacific. Tukauga ndirauga atiriri bikiraine no 7 sita ndiramenda gwakwa mebri na yukena methe no coffee table na all units ogwe ihana. Yes. Nethe no leto na ni kuruma na tumivoa muto. No watu ka very helpless. You see, hango wakinya kogwa ni we irredeemable. No ginyo thie. You prepare the landing.